Agora lian tetum iha ona iha Google Translate. Tama ia kurung hakerek Google Translate. Simuson saneona hili da primeiro quedas. Idane mak halaman inisial husi Google Translate. Yani usa nia website tambahan nia aplikasi hausi daug update. Tuir falimai hausi hili lian no hili lian tetun. Tuir falimai hausi halo exemplo ida inglês batetum. Ita bot sira beli harerasi kiani nia se translate batetum. Tuir falimai hausi halo exemplo tetum ba português. Tuir falimai hausi halo exemplo no usa frasenaru inglês batetum. No resultado makne tabot sira belele rasi. No tuir falimai hausi troca tetum ba português. Dia tutorial makan sanedit kita halua follow atau ne belehetan notificação banhira how upload video.